Akaulo na down ikariare ibeyete idwe oredia apugane sierasi atomon olapalo sodit okarukalo abu itojoka idwe abongoro Isomeroi. So if 308 of Musa's salary is 90,000 shillings, what is his salary? They are going to form an equation. Kwenye karaida abongo sidwe Isomeroi adoke type na Iponesio kaneja sidwe nisda mamera na ebongorti kwa pe edelortor Michael Akori Apollo Isomeroi tubur essays ponto sidwe lu egelegel Iponesio dobra joksi buapu gandoro daute torioso agurilinga sano aponele jaun kesi so dodo epote kesi jendo se ponele bebetre jaun kesi so jabodo akron pe so jasa ne jai duengul ponesi chebu ne to an kede simwe ruesimos so meranin tukot dobodo jeporo lo pepe do set kokin kesi membo berabe to soma araya adede ka kolara enno aray kamte to en aray nyo raibuna le woror nges dali mod be jalo joke bore ngol ko nyima me ko to jetto soma ngesi Gosoroti Secondary School eda ja Esisak de parti lukumuni wongon ngese balar atupiton Apollo Isomeroi Joseph Echegem ebe ashoman nesi ejai elose job kosidwe kapaina isisi anoi do agewra nen to ko pane ji kosidwe Isomeroi sisi ateno ade par so da ken ko mwalimu kere jeza isisi apota ina isidwa iningo shada aini seta anwa anyun bara pedorete hakeja da mai kamun konye e ponto so kosidwe rase fresh na ra itedo ngarro kosina joko mamu sapo da jala kosidwe ibo tai bo yore for sai na kosidwe shomo ngini na distance education learning gesabu era ke kosidwe e penar to sa keja wato job Esisak chelu da potinera kinoske de TV is kesi shalam kersa apugan kanu angara shuman na de bakas kesebe apedo angar aijene kech. Thank God about is that almost 99% of our students manage to return back to school. Right now, students are obeying and are observing the standard operating procedures. We have not registered any case of COVID. Everything is well. Ay boy na boya borolwe kita kwa penati mwipo otutu do abongo Isomeroi daida kwa naso elape ikabore elape dope ke saptini yare ashoman achono ashoman Eliongetelo ashoman kedabulyaso nesi abu itojoka Esisak kere aloserera tukodonu ngaren karaida mam apotu odumutos ariportan Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti. The person is saying 3/8, just 3/8 of his salary is 90,000. So they want to get the other balance of the salary. And then you get the total of the whole salary at the end of the month. And I want to come and try out